duhita tuzamuka cyane twerekeze ku ikipe yitwa Chelsea, nayo ifite inkuru navuga ko ari inkuru itangaje cyane. Chelsea barimo barifuza abakinnyi, Chelsea barimo barashaka abakinnyi hasi hejuru papa, barimo barifuza umudefanseri. Icyo ni icyambere, bakavuga ati muri defense yacu twagiye tugaragaza icyo bita inconsistency, ku buryo iyi Chelsea yagiye yinjizwa ibitego byinshi by'ubufu. Barimo barifuza umukinnyi ukina hagati mu kibuga wafatanya na Moise Caicedo. Bati harimo aravuga ibintu bya Enzo Fernandez wagenda, reka dukenere umukinnyi ukina hagati mu kibuga. So dore ku mukinnyi ukina hagati mu kibuga yeme Chelsea biravugwa ko yamaze gutanga bid ku muntu bita Xhaka, ariko ikipe ya Sunderland yaziteye utwatsi, byari miliyoni 8 z'amapaundi zonyine. Yego zari miliyoni 8 z'amapaundi kuri Xhaka. Mutoza Bayahanze nyuma yo gukorana na Granit muri equipe ya Bayahanze, asa nkaho yongeye gutekereza ikintu kimwe cyo kuba byuza kongera kubaka ya equipe, ariko irimo abantu benshi nyine bahuza icyo nakuta ngo ni langage, n'abantu bafite ibintu byinshi bazinanyeho ku buryo bitaramugora byibuze kuba yahita integra abandi bake muri cyo bitangwa ni systeme, ariko byuze akaza guhera ku kintu nakuta ngo ni ikintu kibanza. Ubu bita Xhaka nyuma garuka muri Premier League muri uyu mwaka yongeye kugaragaza ko byuze ari umukinnyi cyo koma kongera gutekereza ko ariko apa ariko yagize umwaka mwiza, akagiramo imvune zatumye wenda siba hafi kwezi kurenga kuko ari imikino 34 abanje match 32, ariko mu kintu bita ngo ni ugutwara umutima wa Sunderland, akaba umutima akabibihaha, akaro byuze projet singiraho yongeye kugaragaza byuze ko aramutse ari umukinnyi wajya muri equipe nakutaka ari nini ataburi kina delivaringa wenda nkaduta ku kintu kimwe. Ese nyine ari kuri karibe yagoye ikipe yibuze yabasha kurwanira igikombe, cyangwa si niyo transfer nyine ikwiye ku equipe nka Chelsea yari tabyuze yana tango generation y'abajeni benshi bari bakwiye kongera umusaza w'imyaka 30 na utari uri kuri rebe y'cyane kipe nka Sunderland yuza ko yazanga boosting wenda vestiaire, cyangwa se yazanye experience, cyangwa se wenda nkuko abantu kugenda bivuga ari gukina system ya Lacroix, akaba agiye kurwana n'ibyo yari cyo byibuze aje gushaka umukinnyi w'umunyarumoso wa wundi ubona baro byuze akaba yahitanywe metero 40 akuru umukinnyi w'umupira iteretse, akuru umukinnyi byuze agora ibintu bidasanzwe, ariko nkaduta ku kintu bita ngo bidasanzwe nyine ku rwego wari utwara league wo kuza muri big 4 wo guhatana imyanya 6 ya mbere, wo guhatana imyanya 8 ya mbere, nicyo cyane doubting, ariko kwitwa Granit Xhaka muri equipe ya Sunderland muri mwaka na ibintu byinshi byari byiza. Maximum kuri performance kuri we, interception y'uze harimo kintu byuze 6 beza muri champion muri mwaka, yakoze icyo nakwita ngo ni nka clearance, yari umukinnyi wa 11 muri wakoze clearance nyinshi muri league mu kibuga hagati muri mwaka. Ikintu kimwe ni profile wenda kuri kwiceza nka doubting, nkagaruka ku kipe Chelsea rero miliyoni 8 ku mushinyi Sunderland isa nkaho yubakiyeho, ku mugihe utari committed kuba yasoka muri equipe ya Sunderland, aswa mukinnyi uri gupeza nkeneye gusoka ku buryo kandi barabizi ko Chelsea equipe igura neza, yego ari ware kurwayerekura, ariko byibuza ku giciro nyine cya nyacyo. Ngaro kuri cyakintu kivuga ngo ese ubundi koko ubundi Granit Xhaka miliyoni 8 muri yarazirengeje kuri Caribley, cyangwa Sunderland ni kwa kunanindanya nk'umukinnyi ndashaka kurekura, asiga ikintu cyo kivuga ngo ese Granit ashaka gusoka. Niba udashaka gusohoka rero birizo ku rukipe Chelsea, ariko niba ashaka gusohoka birakiri ko Chelsea gukoreka ku isoko umwe makibi meza mu bijyanye no kuba byibuze yakora bid zirenze imwe 2-3 ikagurwa wenda ikaba yazamura ikajya muri 10 cyangwa se wenda yajya ku match hafi 20 bakabagura Granit Xhaka, ariko nje mbona atari profile iri kuri Carible ya equipe ishagwatana igikombe cya champion. So biramutse ari bimwe by'umutoza ubushaka umukinnyi babanye, ubushaka umukinnyi we umukorera that work, umukorera akazi kose nkuko abyifuza, ntabwo byasutinga ikipe ya Chelsea nubwo afite imyaka 33. Ari ikintu cya mbere umutoza buri akenshi umutoza azumukinnyi ari ikintu cya mbere aba mwizeyemo, yego aba yizeye ko byibuze arumva ni mu myaka mike twakoranye ndamubwira kumva icyo ni icyambere, nicyo kintu cya mbere kirenze mu bijyanye na coaching. Buriya aparuko twatera amakona tugasimbuka amakona tugaca mu tuntu twinshi, buri mutoza akenera abakinnyi byibuze abwira abakumva, abakinnyi abwira abakumva igize amari uko babona bitakugoye, buri mutoza wese abifuza mu kibangira ku kintu kimwe. Ku rwego rwa Granit Xhaka, ku rwego byo kudelivaringa tubarade preference wenda tubare ko Enzo Fernandez yagiye azasigaranye Santos, yego azasigaranye Moise Caicedo, de preference ana makuru avuga ko ashobora gukina defense ya Lacroix, bikangwa ko wenda yakongera akageza imbere bano bahungu barimo bari James Land atandukanye bagasanga nk'abakina mu kibuga gatari ko byibuze umuntu akavuga ngo ninde wundi uri kuri Caribe byibuze wo kuba yakuriye udatege itadatiwaka usibye Caicedo
nkavuga ati ni cyaba ari cya nyacyo cyo kongera kure kusa nk'abantu bari bera Kaisedo wenda nkagira garanti imyaka myinshi uzagasigara nkinira zone nkarekura Kaisedo nk'umukinnyi byiza utanye kuryoherwa no kwakina umupira akaba byiza yamereza bidasanzwe kandi umukinnyi byiza mwiza mu gutanga amapase a breaking a defense ya ari mwiza mu gutanga amashoti ari cadre mwizamu nkaboneza ko byibuze garanti Xhaka aramutse yaje akaba umukinnyi byiza baraza kutwarana n'imbaraga afite ibintu byinshi yatanga Santos atakora ndetse n'undi mukinnyi wenda muto muri equipe Chelsea kandi atakora igisigana kimwe kivuga ngo ese Granit watangiye kuba overloaded muri equipe ya Sunderland muri Chelsea ntibyamugora ariko mu cyitwa experience ndetse mu no kuba yatanga byibuze iby'umurengera mpamya ko yabitanga kuri na Santos wari kano kanya nkaba ari cyo gihe cyo kubona rekuro bita Moses Kaitada kegera imbere gato yakongera akira umunani nkuko yabikira muri Brighton asagaruka inyuma gatoya nkizera ko aramutse Granit amukundira ubuzima bukamukundira na experience hari byakongera muri Swadi wenda akaba yagenda amujongera n'uwita Santos mu mikino mito n'imikino minini ariko mpamya ko bizaba deal yamufasha na experience wenda resulta bikaza ibindi so ikipe ya Sunderland rero miliyoni 8 z'amapaundi arizo miliyoni 9 z'amayero miliyoni 9 n'ibihumbi 200 z'amayero. Sunderland yaziteye Utwatsi. Ikipe ya Sunderland yo iravuga iti umukinnyi wacu afite kontra izamugeza 2028 bivuze ko asigaranye imyaka 2 niba mumushaka muduwe nibura miliyoni 13 hagati ya 13 na miliyoni 17 z'amapaundi. Hanyuma ikindi nuko ikipe ya Chelsea nayo ngo iracyakomeje cyane iracyamuryamyo iracyifuza ko bakorana. Amakuru avuga ko Granit Xhaka yamaze kumvikana n'ikipe ya Chelsea kubijyanye n'icyo bita personal terms nayo ngo arifuza gusubira i London akaba yakorana n'umutoza Xabi Alonso. So hanyuma indi nkuru iri muri Chelsea n'umudefenseur Maxence Lacroix wa Crystal Palace baramushaka hasi hejuru uyu musore imyaka 26. Maxence Lacroix ari kumana muri kipe y'igihugu Faransa abantu bari kumana kuri match yagiye nyuma bari baruhukije bita William Saliba byahise bintera ubwoba mbere ko najya mu byayi na deal byahise bintera ubwoba ikipe Chelsea mutana confirma ko Chelsea muri mwaka izakina defense atruwa ku nshingano imwe ngiye kurambura ngaha nyuma yo kuzana Jareri Hato nyuma ko zasanga Jareri Hato mwiza munyanye no gukina ibintu bya defense atruwa nyuma yo kuzana uyu muhungu w'Umutaliyani mwita Marco nde ukina ku ruhande rw'iburyo ugahita unamujongeraho ukamwongeraho umwaxiare ariko umuspecialite mu kintu defense bityo defense atruwa Marco Palestra rego wakongeraho Maxence Lacroix yahise bina confirma ko iyi equipe amahirwe menshi yo cya 70% izakina defense atruwa kubera impamvu iki urakuzana Maxence Lacroix bidacanye ngo ese kuki de preference uri kuzana abantu bose bamenyere gukina defense atruwa ukabuzanye ucyo natango na mu escort azasanga zeri hato amenyera ibintu byo kuba mu escort imbere gato uracyafite umvane bita Ricky James ariko uracyatekereza ikintu kimwe kivuga ngo ko abakisari bari bahari yarahari Fofana yarahari Trovisaloba yarahari ariko ugaprefera nyine kuza undi mukinnyi utabaruje ibintu byinshi byanye nicyo bitamo ni profile ariko akora umwe specialist mu kintu cya defense atruwa ngahita nsubanye ikintu kimwe Chelsea yamuka ikindi defense atruwa hari ikintu cyane cyo kuha shout out ku mutoza Xabi Alonso mu kintu cyo kuzana umuvane bita Maxence Lacroix. Maxence ni umukinnyi mwiza ariko mu bintu nakwita ko ari bike cyane. Maxence ni umukinnyi mwiza muri positioning bamukinnyi mwiza mu guhagarara kandi nicyo kintu cya mbere la côté mentale ku mukinnyi wese ukina muri defense atruwa arwana no kuba ari umukinnyi mwiza nyine mu bijyanye no guhagarara positioning yakaba ari umukinnyi wa hatari ikindi akaba umukinnyi mwiza mu bijyanye n'amaduel amaground duel ndetse n'amaduel yo mu kirere ibi kintu kimwe iyo uri umukinnyi mwiza mu bijyanye n'amaduel yo hasi gutera amataka kuri imipira ya nyuma isa nkaho yakugezeho n'ubundi igusanga muri axe yawe ya imipira mu kirere bakasa kora ko nyine ngo James yasubiye nyuma yakoze bloke Kaisoda akoze nyuma yakoze bloke bono mukora defense nini ekibi gazana amahirwe make yo kwatera imipira kikicisha hejuru ugarimiza umupira wo mu kirere bitashimangira ikintu kimwe bijanga bikunde muri defense atruwa ugomba kubicyo inkingi ya mwamba. Maxence aramusanzwe bakina atruwa yaba ari diru nziza njye ku ruhande rwanjye kuri Xabi Alonso. So kuri miliyoni 47 n'ibihumbi 500 z'amapaundi zingana na miliyoni 55 z'amayero gutyo niyo mafaranga ikipe ya Crystal Palace ishaka ariko ikipe ya Chelsea iracyari mu bigano umutoza w'ikipe ya Chelsea bamwita Xabi Alonso aravuga ko amwifuza cyane. Hanyuma
uwitwa Maxence Lacroix amakuru ava mu gihugu cy'Ubufaransa nayo aravuga ko nyuma y'igikombe cy'isi rwose umukinnyi yiteguye kuba yazakora medicals ibizamini by'ubuzima akerekeza mu ikipe ya Chelsea. Uyu mudefenseur imyaka 26 Maxence Lacroix. Muri ubu buzima